Presiden joka HYC uba Roy Kupar Sunrem negesngi habakren ha kejingelang kabala penlong ha kendailat ula penpau kejing sngau diau halor kejing duna jongki samla traidi kibawan bani shimenta ha kani kejingelang ban ajing kershan yaki samla kibayaki ajantar mantar halor kejing latu kejing keli jongka exam need usamla Roy Kupar Sunrem ula ong bakalong ke kibas sngau si ban yoi bagi samla kibana kajela kimpat sngau tu halor kejinge kabalakta namar kejingle jok sarkar India long baki bapoi sha kejingelang kidai kiba nakiwi kejela bat kibam deiru ki khasi Aquí por central government dari penai motor dari pinjam kelam dari bat kecik punya yang national level exam apa kali India yang kuasa betul di semua ini yoi yang kita berfailure dan kuasa kuat kami tinggal berteragam pada ketinggian tinggi bagi national level exam ini bahawa kita share jom kesokan BJP kalau kan harus lesen kenti kita ketinggi dari question paper asal exam juga ni jadi kalau kita mensiap dibuat di semua boleh kalau perlu dibuat di semua boleh mencium yang dong ketinggian Pembesan yang kuat bunyi, yang pembetul ketinggian di sebelah boleh, apa kejelas bunyi, isyam yang itu kesenjam, bersimpak kena di sebelah jalan. Lembah kena kencing, jalan kena segi, ingat bahawa yang pergi yang kita ketinggian teli, yang pergi yang kita kesuai, bahawa kerja beliau, pun kejelas ini yang dekat, kesuai di sebelah, yang dekat, ketinggian di sebelah. Dari lipai, apa pasti negara berjuni, apa negeri kecilan, ini baru tidak tak ada isu, tiba di sebelah dia berdali, di Jawa, di Jawa belum union, education minister, udah menerap peranan, dia melihat Sukino baru, memang KMU berapa sih di Bangladesh, dan kita kena kerja, fail, akan dipiat, dan akan di exam, kemudian belum ini kedua sebelah bagi apa dari kedua berkaitan dengan tentang sistematik examination system kapan berpikirlah berkaitan dengan kedua ketinggian ketinggian penyakit di exam biar apa kali dia jadi apa sebab kejelas medalya kum sebelah lipat kedek adu menang kum kerja beliau betul kejelas lipat kedek adu menang ini berkejelas medalya dan mulai kejelas kepada filah itu kata-kata dari lipat hak education sector dan siang ini report Household Times berkata ke performance grading index jangka union government lembaga Ministry of Education kenapa ini kejelas negara dan hak grade kepada hak itu kejelas negara solusi bedong bagi pau hak ikam tourism ipau hak mimpi benda hari kapan kepadungan kemat kebenda kapan lah benda yang kalawai juga ribet kerja beliau dia filah itu kata-kata ini bagai jelas kecuali akan yang performance grading index kalau juga skor tam sorspak hanya dan kesyahja baik apa yang tadi ini bagian aduh really domains yang kebatas jelas mengenai apa field atau bentuk dari infrastructure dari digital learning dari teaching staff di sanitation facilities di benda atau bagi bagian keting filah dua kata-kata apa jalan Meghalaya ini bang menteri lampak jom sokar Meghalaya dan lampak syukur lampak berkenaan kejelas kapit sistem apa kali India kerana lagi private syam kemudian kebukti ini bukan jelas Meghalaya kedai kejelas kebang healthcare tam atau kata-kata lebar ketum the performance grading index dari bagi jelas Meghalaya kedan hadiah jom tak runsel jom kadang-kadang jom pihak ini kadang kejenalan crowd yang kejelahi Broadway dan dalam ini pasti semua ini polisi kian jom sarkar India kita tahu yang wei no solution jom ini kejelah Meghalaya di luar kini nomor maupun dasai Yusuf bagaimana bandeng asenda jom ini kumsangna ibayaki aku dari bahawa ada yang mula dalam ini pada ringka bagi jaga yaki renembah kali ketinggalan urasi ikwa benha yang away ke kubur ban ong
ki ba Finland Norway dan Ginong Song juga jelas Meghalaya ki Kumsamla juga jelas Meghalaya ki Don Asenda Jogi. I would like to welcome each and every one of you who are here from my trade youth council. We welcome each and every one of you. Your presence here today shows that the people of Meghalaya, the youth of Meghalaya, stand shoulder to shoulder with our youth in New Delhi. Your presence here today shows that you are concerned about the future of your child, about the future of your brother, of your sister. Your presence here today sends a very clear message to the people that are in power that you cannot mess with the youth of this country, because the work, the pain that our brothers and sisters are facing in New Delhi is paying us also in the streets of Meghalaya, in every household of Meghalaya. Today, we are gathered here not because we want to protest, not because we enjoy to protest, but because in the face of injustice, even keeping silence is also an injustice. We remember the words of the great Martin Luther King Jr. He once said that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Injustice that is causing now on the streets of New Delhi to the youth who are demanding for the rights of each and every youth of this country. Today, it is happening in New Delhi. Tomorrow, it might happen in Shillong. It might happen in Aizawl, in Impal, in any part of the country. If we, the citizens of this country, do not rise up and stand to tell, to show these people who are in power that we will not tolerate the injustice caused to the youth. We will not tolerate the injustice caused to our children, to the future, to their future. Before we talk about protest, let us also talk about the causes that lead to this protest. Behind every student that sat in the examination hall to write their exams, there are families who have sacrificed. There are fathers who have sacrificed. There are sleepless nights. There are mothers who have sacrificed for their happiness just to make sure that their kids get the best education. But one paper leak, or one incident on paper leak, the whole dreams is shattered. Now the question is, who will take responsibility for this? If not the people who are in power. Who will take responsibility for the future? For the years that our children, that our students have lost. To prepare for 1 week exams, a student will have to take a gap of a year or two just to prepare so that they get good marks, good grades, they get to admitted in some good institution. But one incident of paper leak shattered the whole dreams. The dreams of every student. The question is, who will take responsibility? If not the people who are in power, if not the education minister of this country, he should take the responsibility. The people of Meghalaya, the youth of Meghalaya, we are here today together to send also one very clear message to the government of India, to the people who are in power. That government may come and government may go. Political parties may fall and they may rise. But the people of India and the Constitution of India will remain constant. And our rights under the Constitution of India will be there. You may arrest us. You may detain us. But how will you arrest and detain the idea, the courage of the youth of this country?
our government, the people who are in power, they think that they are invincible. No one can touch them. But the youth of this country, for the last 1 month, 1.5 months, they have been fighting, they have been protesting in New Delhi, and I'm sure that this incident that has happened for the last few years will also speak to the minds of all the youth of the country, all parts of the country, to rise up together and to fight. Because what the youth are fighting, they are not fighting for their own benefits, but they are fighting for the benefits of millions of youth across the country. To be brought in the education system of this country. You cannot play with the future of the youth of this country. So today, this meeting here in Shillong, from the hills of Shillong, we want to send a message to our youth, to our fellow youth in New Delhi, that you are not alone. The people of Meghalaya are with you. The youth of Meghalaya are with you. Keep fighting. Keep fighting. And I'm sure that in the days to come, more and more youth will join in this protest. Till the day that we see that true transformation, true reformation in the education system of our country. You say that the youth are the future of this country. The question you want to ask you, what future? What kind of a future do our youth dream of? When the examinations are compromised, the honest students are being cheated. What kind of future do we look for our kids, for the students, for the youth of this country? Years of hard work, months of sleepless nights, sacrifices of our family, sacrifices of our loved ones, just to prepare for one important exam in the life of a student. But one paper shattered the whole. It shattered the dream of not only of a particular student, but it shatters also the dream of the family. So we live in a country where these people who are in power, they don't care about the education system. They leave it to the drain. They don't want to change to bring reforms. Why? Because their children does not study in India, they study abroad. They don't want the education system to be better. Because they know that their children, they don't have to study in India, they have to study abroad. They want the youth of India to be affected by the system that is there now. They don't want to change the system. They don't want to better the system. They want to keep the youth of this country in frustration. They want to keep the youth of this country in a state of mind that will lead them to more ills than for the better. So this fight that the youth are taking in New Delhi, it is a fight for the future of the country. It is a fight for the future of our kids. So we, as a people of Meghalaya, the youths of Meghalaya, we also have to stand shoulder to shoulder with them. Of course, I'm a bit disappointed. National Diao, Banpet, Bat Banyoi, yang kami boleh Indonesia. Banpet yang pun yang ketinggalan. Banpeni yang kajingta, lali kajing gelang kajungi, bat kajingeki, yang pun diudali. Nawang yang biar menapet yang ada, yang dihormat jom diberi kepada bumi. Nasolean tahu, bangkung kajak beliau, yang maksud yang kajingki kepada dulu, lemah yang cincang. Kalau diberi saudong, baik turun dan video ini dihormat jom, jom diberi kepada yang kajak beliau jomi. Nanti dia dikiwai bat kita beliau, kita saudong yang kajingkia jom nakam. Nampak pengkiran yang tadi yang mahu tingting, kung ngajak tadi yang ikan sting sa mga pala. Pinot,
lada ni ki paper pun New Delhi ki kun sama ki jong ni ki bayale ke exam kam ta iki lada ni ki paper jong ki exam bo ber ki bahap pan yakun hanya ki kun sama jong ni ngajala ni atukang ta si yang ki kun sama ngajala jadi lada warna ke jingklah ke education system balaikan kita kami di sama lagi di sama kita bersama por Delhi kita bersama por Mumbai kita bersama por Kolkata kami kita yang di sama jom Shillong jom Houston jom Dubai ini semua yang ketinggi yang kibala pan kita yang kita sama ngakren dan jingkit kini ngakren dan jinslo dakram yang akan membaca punya walong bawa kensting yang pun kini jinjang kini jinjang kini kita tangi kibri bersama itu kita amu yami yang dikuat betul yang dibahai bisa begini kibaliannya yang pun kini bisa dan ini dawa baluara yang tinggal agak putih agak education system kau tendawa tangan kita syarikat kau tendawa yang mana jom kau yang jom kita song jom ini yang lembar yang sini kau mentang nakut nowhere yang kita dispa yang kita sama jom kerja beliau bahan ini syakmat bahan penbau yang asur dalam hidup kemalakan kemalakan nadu menem Bagajiyaki ada di kampus tang ada di kaktalang jami baru kibadang degi bansong hapo ukur usam jumrinya tandang dari lamino dari India dari sinta ini kita baca ini polisi kontra nak jumrinya dengan pot lembaga yang sini lembaga yang pot jami lang baru banong Pagandon pun dijinja Yami Syafman yang penpau yang penpau Syawak Bangiu Kumban Jelah Niu Kumban Jakriu Nisukya yang dengan jinja Badminton dan sendak Bandawa dan bentak ban penha yang punya putih ban penha bagi kun sama hidungi ikun dikti hidungi kinung syafta nangmi syafman bagi dondok Kumban Jelah, kumban Jakriu Amsyumnya dong Weiru yang Jakriu Wadungi Ulah syumla, ukur sama Ulah syumla yang kadang menjingjim Lemah lagi syafta Akhirnya dijinja Bandung yang memberi examnya yang ini Baku tak ada dia Wal apa kan Bahkan toy kapur Pahaduk bandar jahat dijinja Lah kalau hayin jonga Lah kalau hayin jombi Lah hayin jongi Bagi sakit yang kendriu Bandung Bagi don kam yang jingkelah Iban kamu pernah yang education system Pari Paru persam Gangkuak Bangkot Yabi Syum yang jingkit kia Aku kapi Pindon lagi kuat dikri Pindon yang dibahaya masam Kalau yang jingkit kri macam itu yang kita sama gitu Inang kri Walioi di kunsama, di bangkuliah, di colleges, di bel-bel, di school, di bel-bel, berpindahan London Amerika, hanya aku melihat program, nyawa melayu, presiden yang cuci undang kamsu banyak ni exam, presiden yang cuci undang kamsu banyak kamsorka, labiang, revolusi yang banyak, hanya jaka, hanya kendala. Bang Yakram, Bang Dawa, Bang Warna Jingkela, akan education system, dan yang merupakan peniat, yang kulit putih, akan digalinya berokok. Balai, nama Jonglo, nama Jombi, ikut sama, juga satu ini. Nelara mabila dari apa? Finishing yang jingkit kini, kaknu milamangi manhala, kaknu milamangi banyak perta, banyak hit. Lalu mau bikin try fusion yang tinggi ni kalau tadi. Nampak bahkan ni kalau lagi sling bahkan tinggi tu, nana kumpulan nombi kumpai kasamu. Fusion yang tinggi ni aku kirim jauh. Watau makmilan ni bagi lagi beliau
na away na dyan menurut kinuan ban pendap yang dikerjakan na pentajong tu dan pentajong di ino syom-syom jom dengan jelas kita try jom dengan kenal ke siap kita try jom dengan lari ke dia dan kita try yang lari ke syom pak-pak hayang ni dulu berapa ban beriau ni sekarang kalau kaya-kaya kepada instruksi ngahapan keren mana tu ni yang syom rantai ngapain yang kedua kata nanti nunggu syom tentang ni cakap nah ini yang perlu dikelipat ke satu dia pada dikhot ke satu dia juga apa dia tersebut wasmu mong ngapain keren yang boleh keren ngapain penbau yang boleh penbau nama alat dunia kena alat dunia semua yang boleh sisa melawan Bandara dan surga India yang di polisi di ber sawat di sembarang Nyo to exam aku mengalia hamle to syakam kita hamle to sedeli hamle to syagar tala phone di dalam sembarang penyakitan langsir pentolang sih dan mentang dan kamu yang dibang bijak saya bijak ingkang sah semua adalah surga India kemana di polisi di ber namanya syasma kebakta yapi hakapure kadang ni yang namanya kini apa India ka kisah insana dari India baru kue dilatih penberian India kini kami namanya namanya I need a special provision I need a special exemption kumulale hakisam di balada nak tentang CUED baik kini Indas apakah puas kadang ni kriminal apa tu? Nahadap kau merendang setang dengan jelek sawat ikin noyerap wah ikin sembarang banyarap keren banyarap yuki belai nama ini melengkap nanjang yudon betang banyarap yuki dan melengkap dari dalam ini melengkap hiduplah ini banyarap melengkap hasil sisa lah milenti bagi konsamna dihajar ibadan tangannya semua kalau dia bentak dia katain pada tahu tuh ikat ibadat lah bendan ang dikerjakan yang dikhot juga jangan beliau masuk ai dan ngai kulai yang bilang baru dibilang ban ai mensiam yang dikun sama ban peni syah bo return sekalinya hidup kowe maka jelas Meghalaya dikhot juga jangan beliau nyontra Kidon hasenda bakal digajinya ki bat ngintang yang doang nangis sakra